Sasisen pat kublai ye fi baro bat pidang yai pe ye ke kubor jong u mau por. Habing nya ya che prang bat ke kubor ha ke ni ke por tengi ne pe ye kimat ke bakongsan jong ke kubor kumne. Wat le political drama hang ne ngim don por ang usambut menteri rangba ya uba Adelbert Nongrum. Aspa lai klur ke sarkar pedeng kala dep ban pelai shano ja rangai ke pisa bu jingkli kinong hikai SSA. Tang hadin chisngi weng no kinong hikai ad hoc ya ka jingikhi. Sedang UMLA Shillong Not ba Adelbert Nongrum ya ka jingshong kelain mengor basan sengi. Haser ngiu ki pat ba ka shnong mauleng bawan hiar kindit ki pulit. Dawa pensyai ka dor ba shnong. Nado basan syar ka sarkar MDA wat ukulai teriyat syu hasurok nong gendong ong u presiden HNYM. Ki baladap life news nem kila aban apply kam sarkar. Terwa ke kanhon menteri Shen On Shimrai. Kaan kanom ailat yano yeno ban tambori ki kintay kena ong uba HG Lengdo. Kita te kibala adon lepas ka jenda. Kebing layat. Dan pikiran ni kata mentakom ke boundary. Ngidang ya chmat. Ka ILP ngong pikan usin lalai kendu ban ngindang yai budin. Pikiran ya ka ban increase ka pH limit ya ka taru ngila dep yai lepas hai. Stang bangin approve kabinet relocation lu kata ngong pi ngidang ya chmat. Te pi ka wei ka long ba nganga sungo bondong ba iba adul ba. Ilayo i bahaya ke inisiatif ke bing lasim. Ten rai mentai dang kwa ban sat ngan le ni I don't know kai ka bai le te long ngam su thu kai ke jimut jong hi ngam su thu kai ke jimut ten rai kini ki agenda ki ba i ai la dam dei baro khoi ru kila don nak pan ka agenda jong komen ni dang ya lewat ong gen ba pos new mental asal alokap kata terbang lalong telong nganga sumbedong naile political drama namar kami tenang kani kalong kup ka political drama pula ka platform bidon bila upai ba la pha ip ba pinlong amle po assembly to i debate se ye discuss se kini ke kenapa ni syai dengan sumbedong kam don kam menginile political drama ni namang ngibdot por hero banile drama na traka por yang ikolong bangin bunkam ban attend ya ki real issue ki bekta ya ka judgment real ki bekta ya ka jela bat ki bekta ya ka paten ka banwan la sha la sis. We also want to share with you regarding the RTI which we have filed to the Ministry of Education, Department of School and Education and Literacy, Government of India on regarding 4 points. Okay, number one, we have filed an RTI. We seek information from the ministry regarding the delay of fund, regarding the delay to release the fund from the central government to the state government. And number two, we are asking for the copy of the project approval board minutes, okay, for the financial year 2020-21. And number three, we are asking regarding the fund. Okay, the financial support, how much the central government support the state of Meghalaya as far as payment of SSA teachers' salary is concerned. And number four, we seek information that it is whose responsibility to regularize the service of the SSA teachers under Samagra Shiksha Abhiyan, which is the flagship program of the central government. And the reply we got on 14, okay, on 14 January 2022, we have received a reply from the ministry. Okay, we have filed this RTI on 4th of January 2022 and we have received a reply on 14 January 2022. And very interesting here, it is mentioned that regarding point number one, after the receipt of requisite documents from the state of Meghalaya, the amount of rupees 59 crores 34 lakhs 92,000 was released on 9th November 2021 as first installment of central share for elementary education for implementation of Samagra Shiksha Abhiyan for Meghalaya for the financial year 2021-22.
2022. Also, an amount of rupees 73 crores 51 lakh 99,000 was further released on 22nd December 2021. Added to this, the reply from the Ministry of Education say an amount of rupees 203 crores 2 lakh 22,000 has been released till date during financial year 2021 and 22 for elementary education for Meghalaya, which includes financial support for payment of teachers' salary. So, if we go as per this RTI, it contradicts with the statement of our Honorable Education Minister, Sir Lakman Rambui. I think all of us remember on 21st or 22nd December, if I'm not mistaken, he informed that the central government have released an additional fund, which is being a fund of first installment amounting around rupees 52 crores something. Okay. So as per this RTI, it reflects here the amount released by the central government on 22nd December 2021 is rupees 73 crores 51 lakh 99,000. So not for 52 crores as informed by the by our Honorable Education Minister. So it is it made the association and all the SSA teachers in the entire state of Meghalaya. We are surprised to see that why there is a gap or the difference between the statement of our Honorable Education Minister and the reply which we got from the Ministry of Education. Apart from that, it is clearly mentioned on the RTI reply that till date, till the day we got this reply that is till 14 January 2022, the central government have released an amount of 203 crores 2 lakh 22,000 to the state of Meghalaya, including financial support for payment of teachers' salary. So the question arises here is, they have received the fund, so why they are not in position to pay our salary till December? That is the remaining month for October, November and December 2021. This is a question we want to put when we want to send a message to the state government. Fund they have already received. So why they keep saying that they have not received the fund from the central government, they are not in position to pay our salary, but here it's reflect otherwise. So we want to send a message to the state government that please clarify that as per this RTI, the central government have sent an amount of 203 crores 2 lakh 22,000 to the government of Meghalaya, including financial support for payment of teachers' salary. So why the state government are not in position to pay our pending salary? San baka sorkar kan khot mena kapor big hardware system adin banila adapte ya kan ka lama ke lawan siaw yang ni nang ni da kakali da Usri Ambrose H. Marak IAS, Secretary to the Government of Meghalaya Education Department. Lawan khot yang ni hakakerteng jong ka sorkar. Day namar balawan khot yang ni hakakerteng jong ka sorkar. Ni saya lagi ni saya rumah kali. Saya lam yang ni ha office jong u. Wilayah keren habar kita hiki memorandum kibaniai kadu ya biasa. Wilayah yo ya katu memorandum ho kadon kata kajin tan ya ka deficit patan Andrei nilabu rupat kata ka last option mo ba lada ka sorkar kamla ya kata ka deficit patan kinai no kata ka last option kaba kandon lada isim katung betul ka last option ka baniai ka tulok kan sakiu hi manusnem don kamsu ban ngami surong na kaliang u Sri Ambrose ru ulakular hi ban sale tik katung katu ka proposal ka baniai di nang ta yaki minutes jong kani ka meeting kinsa nang type ba kinsa nang iu ban sa ayanga kumunong ni kmat jong ka custom baro kawai mo di katai te ka sorkar kan persanghi ban pendeploy ya kani katam kat bala dina kaliang jebu tu wong ngamla ban ai menta ya kata ka time frame mo
namar ka sarkar kan sapek ya kani ka last proportion ka BPI di Henry na kaliang jong asyuri baka sarkar menta kan sim serius ya kani ka kam jong pi kan le sisya ya kani ka kam jong pi nang ta ulong hiru ba hakakerteng jong ka sarkar ki kumunong dalam sawan mi sani na kapor sa kapor kanang bapinduktim kay baka sarkar kam le kan mangiru namar ba kumbang ilaong himo hakmat jong piyeseru baro pag ba kajingyang jumi kabakong santam kani baka sarkar kampat dan raya baka sarkar kalakhat ban kala menjuru ban sim ya kato ka last option ngiru nilas maudaihi ba ya mentangin withdraw no iswa ya kani ka agitational program jumi ngin sapek pat hadin pat kai ka bansa long kai ka bansa ja dan rai ngingat gi wat ka porjong ka jakatam mensuaru sisin balakot ida ka sarkar kat kum balaya keren kale ya kata ngin sapek pat hadin pat kai ka bansa long kai ka bansa ja dan rai ngingat gi wat ka porjong ka jakatam mensuaru sisin balakot ida ka sarkar kat kum balaya keren kale ya kata mentar lain-lain saya ki minutes jong meeting ru dauni secretary to the government of Meghalaya Education Department mo kan sadon ka jing san ka jong bat yangi kum ki nong nikmat ki bangiadon menta kasmi saungut ru kai ka bangila ya keren hang tu saai tinda in written ni kai ya ka jing tho ai kan dai show verbal ta nak tagadaw ni next scam ba katam kan salom MLA ke Shillong North uba adal bat nongrum haka juga por presiden barang ba jong ka khnam haka singinang kong ka khat nyo tere klalangkot arajar arpuar ulas dang ke jingsong klain mungor ban persya alor ke jing ngap menti ke sarkar jala ya kimat jing dawa baru hadin balakut no ke jing aipor ya kane ke jingsong klain mungor hamadan malki kebasan sengi lawan ban senran lang da kurim jong bat kit khot jong ka khnam kimat jing dawa ba uba adal bat nongrum ulabu ka kentup nadu ke jing penbe yo pur usam kajing penjalan ya karta tungkam tungjam kajing penkan ria iki breu basyong basa atemektor bat kiwe parok ki paranong jalan juga enam bat I kurim jonga do nam betat po ani kasingi ko mga bu deadline ya ka government asosi ko galiang ko bu par parcel jong government awan bu deadline nomor it's high time ko bangin mla shu ya ka bangin shu net ya ktien ni haban bu lapor kam tame aswa ban rakhi yani ka jindap sanpus nam jong jing anti jong kejala nadu ngiyo ya kejong kejala tingi ba ngiyo ya kejala ndai pat ngimdan pat ya ka hok ngimdan ru ya ka bor ko mo jalawan pantri kam ya ki policy ka bangla don bar kum ju ki an ki banyada kerpang ya kering jong ri bar kham tam ki issue ki mat ki bakta kham tam ki khon sama ko bangla bu ya ka jing dawa khamat ka sarkar mo chimar saw from ini kisan tali ki mat kawai gade ban review no ya kada reservation policy amar kade lalong high time lalong outdated mo sanpos na mentang nang ne kumju population itu ki por kalong da kumbai mentang population kalong da kumbai kamde mau tumun wan ra ka no communal conflict ndai kani kalong ba katkum ka objective jo abla adopt ya reservation policy kalong ban uplift ya ka state dan bagi youth ki balong eligible youth kana mungkin la bakin shim aki benta joki kam bar kanta magi jimpuli per kabadi board job bar ka academic pi kawai kalong ba kani kan kata ru ya ka administration kita ki efficiency administration ni ban don ki bri betul kanang ba ka state kan kiyo kani kadi kawai reservation policy ko ba ar par kadi ka enhancement of overage limit kani kalong high time khamtam ni no kam ban ai ka gift ya ki kon samla ki jongi namar hamta mani covid mata arsinam bar ngi hang ni post state jongi ru kamdang no advertisement abri ki post ki 1000 tam ki post ki balong vacant manta labon tri isnam kim shamala advertise kam tip ki penokam gumno bar ni contractual ru kade ya kaban ai ka proper advertisement kanang ba kanong pendo jingkermen ya ki samla namar ki samla ki minti bagade kalawai tapi apa dia kan ni ka enhancement boleh ko mapit aki bubun ki state jong north east ru la enhance ka each pada kiwi ki state in state odisha preng I dangshen tin re kan ni kam dai ban ong ban pit unu sa kiwi dai ai ka state jungi ka long kan sa kiwi
nginde rak jong kamram ka deiti barka jingkit krit ti kawi kalong ban I give ban I to give boon for the for our youth mo kam tam ya kalong ba in I man sim kin ba boon ki kon sama la ngim ko apang in kin long desperate and kan long frustrated aga jingim ko jong ki mata ki don kna sama ki nginde yung ni puli ngim yo kam ten rei hoi ka dei ka por ka bang isu tu orang security aka kam ten rei ka shulong ba ka government ru nga demand ba ka dei bandon ka fair and kadibanan ka fair means ha ka ba dei kadibanan ka fair recruitment na ka ba kon sama ki jongi kam dei bandon no ka manipulation makani kan penduk mesti kam dan kon sama mo kebalai ni awara ru ini ka mat ban bifurcate ya ka join kada mereka asam mereka sai time kani sau sanpus kan sebenarnya imat kani dia goi ka banta ka wala penong ka loopholes na kam taman penbait yo pun usam ti buat kani ru kalong goi ka demand jo ka por ka bang ngidong kam ban bifurcate darangim don ki privilege ru ring asmu ba state government kadai ban pursuit kadai ban penboru ban penbor ka central government ha ka ba desi ban separate ya ni ka join kada apre ka asam khalia maning don ki brio ki balong ka direct appointment ka bari lembaga ka benuan be specifically na batai leki separate state semut kadon ka independency ha ka rokom trekam ku jong ki ka authority gidot relocation jong ki brio ki basong hang te yo po yo mulong kani di ko bla sa slam ka issue masu ba ka government kam de ban hesitate ada ban atatin ya ka ban ra ye kita ki brio kaptong ki brio lejong ki brio na po government department bakin shift ki seki respective government quarters mo na bakin la ban modify ban develop ya ka jaga bakan la ban wara ki jikar ku bon kiliang kaptong ka congestion ka blak ta prat ya ka jingin jo brio keleng sodom jong ni selo ti kani odi kawin kadi ka bad ni demand kam dei ban evict yaki kidi ki prasong na song jong me khalia ni borom ki number ki ga le bha ka jingin ka ba ki por balik la serve bokla shakri yaki ki department jong ti ka ba san pat kadi ka boundary issue kadi ka boundary issue kadi ka wi ka ba la sa teng la slem na ko wi ka government ko government rei ngaraken tu ngara kerban scam ko mangla dapat mat ya ka past government haga jilam jo congress kada baro khiliang central assam do meghalaya boro lai 3 district council tingla mes ko wi ka opportunity re ai pa kanu mes pat manta ka bjp boro khiliang bela ngilong serious pada dangi don kata sincerity haga ban pen trehok ki kam ngit scam ba ki ka government ka bron ka bor kadai banle la jong kamram ho kita ki je kren la ya ka post ko por haga pe dei par chief secretary haru badai chief minister rekim pu shi sata score ko tekam tangjong ni kum khamai khalia te ba asam bru man ka por man ka singi ka don ka harassment ka don ka encroachment ka do jing do nong khamtam ya ka lawai jok long dia nomor bani ka jing im na perken mau ba kalong kum ka jaka ka khando ko patang shi sin na banyo ba sim ngidu na do sim yo nang la ban ri pateng panai nong kenti pa cheki pateng bar ki long dia bar hak bede ba kani ru ki kadi ba kam dik basuk banong ban immediately ban resolve ya boundary issue kani dik long pending issue ni so thoi kata ken rei kai ko ba kong sandu kalong ba ni dong ban pani ta sincerity ni dong ban pani ta jing start ar kom trai kam bar ko kalong ni dong ka jing borom markeliang preng state Assam state Meghalaya bar mata la kini ki 6 areas ko baki ong bakin resolve tong ni sutona ni ko apa ni kata ya kajing shisha bakani ka kini 6 areas can resolve at once and for all then rega ba kong satu kalong ba buat kini ki another 6 rumah kini ki 6 areas ki banang habat solve kani ru kani ban take up seriously bala ka bampala ban resolve ini issue ngaso ban ai jumut ngaderu ban ai jumut ya government bakade ban implement yata ki through infrastructure khanam ba ki brio ki bishong hati ki jaka kini haban kimi le mati be ya jarak ki way par state ka ba pelong ru si banta ka loopholes haban ya keren ba pen baik pu sam para haju ko por ni i kata ka jinglong insecure jo ki brio ki bishong ti jaka ni dongkam bani i ya kata ban set up ya ki police of force nang baginum don show ki harassment and smart ki nang baginum don show kata ka violence baginum don show kita ka jing doi ya ki ban siam jong ki bishong basa ati jaka barani ka por nga ai kum lai kerpang ya ka darbas nong jong ka malki kabla sya nga ki parlok ka bangin kana ni jaka bangin kamdi ka bangan le persya ya government ande ka slong tang ka jinglong bam suhun halor kani ka ban rakhi kumngen rakhi ya ta ka sampus nang
jong kanika jingya liti san pos nam adu iyo la jong jala hato kei bangidon ko masjid de Denmark kadau ngam suhun barang sudan jengmut barang buru ta jing keli segi apa ba na song jong jala kali hato ngilong song hok song nia ban rakia ta san pos nang ba masjid kam to ni ki policy ko bangidon ru ki bobon ki kala konspirasi teror tanong rim ko bang apa ngem ke jing onong di badai hor tanong rim bat mentang permenaru yang sit in demonstration ru mentah si kanyo tarik adu arpo artarik step shipo biji kan nang perkut yang sit in demonstration bangan song ru ani jaka adu pendayo ini jindawa Ki paiba anong sosnong kasnong mauleng kabaha pamaukan raw si NRD Block kila kendit threat harin basikan hun ki pulit nanong ba silong kila hiar kendit akte kasnong hakas nginangkong halor kane nakaliang kador basnong kasnong mauleng kelapan jik pensai nakatanat pulit halor kanong rim bakiwan hiar syakte kasnong klam na pentip shwa syaki bor peniat snong uba kam lising mukhim uwe ne kirkhot kador basnong habakran syakilap thai kubor hasilong persklop hakas nginangkong ulai thu bakane kajingwan jongki pulit kelapan her serniu lut yaki paiba kamta miki kelung khana berkisamla ulai thuru bakat kum kajingyo jingtip jung u baki pulit kilawan syakte kasnong banpe yaki paip kibala bam sarang nga kam lising mukhim basong basa asnong moleng blok mokol kendit kinong song sinong jong kasinong moleng bawan hir ki pulit klam datip jong kirong ba asnong kasinong moleng mar suhir ki pulit don ki bayu ai ki la phun kat se bayo ki mambar phun ban kelai ke wan ki pulit hasnong chungi tanga weda ka khon la chong ka khon chunga di ka therlin wan khar ka ong balai pa wan pulit na coba ong pai don mano pa man sao lane biya so ong wanyo yo pai to wanyo yo pai ka bas ngolongo kumnga kiri orang ba bola he lasan hagane kesinong dadon kano kakam ki pulit ki de benwan rengkat dakin tip kirang ba sinong jong gane kesinong barok ko khantam ki mambar sinong khantam ru hasinong moleng kiladon ki mambar chong ki BDP teknon na ki BDP kin yu roit da ki pulit basa na selom kat ki BDP ki badon nas hasnong moleng kin klendron kin tip enyain rue taga basnolungo ke sorkar ka ong kan ye tralang ro ka bor sorkar rengkat ki pulit ro ka bor sinong kat bementa pat ki pulit kim don kin ye tralang bat ka sinong bat ke bor pulit kiwan dakamon klam pentip ya uno yalam sinong tak kuma plolong ororong ba hakane ka sinong nakwa ahe bakene ki pulit departemen ki kwa ban penlong yak meeting ka basai hasinong rengkat ki pajba rengkat osodar mano bo penhir mano bo kedo yak ya kason klam tintip jong orang basnam ta halor kata angkar patcur bang sasisien bagi pulit dongkam kewan pensai yo don lase manor bakwa balong sodah lanerong basnong cubor klam damon su da opai ba kaca menya kapor khatwe bace namar ni dia don kleng sodong jasang la kacong kakam hak si pun pateng kendit ki bapra marcan bai bami kulit nag takali kan membar ML Ciru Pai not lie not kendai mar barabor ki khna ki ay kali ki ong te kali manor bawan temennya ke kendit kinai ke bai bami da kulit nag takali nam membar kali baki pulit departemen subha bangun pensai
mano bakwa ban long rong ba cubor klem damon su uput ba dong kam ban pensitom kum yikta gebro basim kabo kerman hiru yiba nja pendiap hemtasi laibune sobni namar upulit pat umi nakali unyoban ya kita pai barim belatia subha da sudar bar ke membarsino takum jikata larai dak dorbar borok kawe hakene ke bini bakadwe lada perlong dorbar mano bente ayne pai tia subha ong pai ba tia sudar takum jikata ki pulit kimla ban bakli enyen we rengkat ke dorbar bak ke sodar ke laya baik mencur man pen poi ye ko masino ta ko kala poi beli pelengo pat ye kena kelung haswa ban hir dong kam banda ai tin tip bisa sodar ke ban lum de basai der besuhir klem tip de borsino hakane ke dorbar ke laya baik de dorbar ndon bawa su tingene su kabut nalendak na kompong nabari ban habasya la clear dorbar ban ai de betre sodar kostrishno ke mambar sinong ki don hebe trela mata Naskwa ban penpau kendian agabede kuliah ke rakhe ya ke sampusnam jong ke jela Meghalaya. Ke jela Meghalaya kelas surakhe ya kini hapok jinglam jong kini ke MDA government kelas rakhe tangdap ya kini ke jendap sampusnam. Nilai i ke jing duna ya ke jing sadin ke jela Meghalaya menjuk bakabat kini ke sarkar kawan hak jing duksau hak jelam hagari India baru kawai kawan hak kerdan ke besar. Kani kadai kata kajing rakyat san hosnam. But interestingly, kalau ngeruba hakane kajing dap san hosnam kani ke sarkar kam semlapet ya kajing deko hakinong kendong. Kajing bombiang ke surok ke lenti ke sengkian ke surok anong kendong. Wat ukulai untre su bania. Nangta ki umbam umdi ki bedong ki umbam umdi ka kot ke kia ki belong ki basic needs lani ki junon kam tenrai jom pat ba kani ka sarkar kam semlale nak mentang jom pat ba kani kadai kataru kadai ka bentak ka baar jom ke jingra ke jom sarkar jendap sampusnam agenda which the cabinet has approved. The government also has deliberated upon the extending of the age limit for entry into government service, where there is a proposal that will increase from 37 to 32 plus 5, 37. But this could not be have been deferred because there is a deliberation about this armed force. Because as we know, a uniform personnel for police, for excise, and for civil defense and home guard, and also for the entry into the forest guard of the forest department. Because in this uniform personnel, the training is needed and more of a physical thing is needed. So that's why, because there is a debate on that issue, so we defer it, but the government, the cabinet will take a final decision in these coming days. Menta ka sengi ka tanat pulit jong ka West Coast Hill District ka lapalait ia ka music video kumno bante alakam ia ka jingsha atombor jong ki kentei kena ka blai kerteng jingim ban om babi ya ka ni ka video lapalait ha ka jingalang ka blapanlong haplau jong ka office u superintendent of police West Coast Hills District ha ka te ka sengi lapnya ia ka jingalang da uba bi kharjana DSP crime laong ru ba wat nakaliang ka sarkar ka lathaw ya ka an ka baklan banya da yaki kintei kena na ka jingsha thombor henry ki don hang ne hang tai ki jingjia bakingan ha ka te ki jingsha thombor ki shusngap namar balale ya ka te ka kam da ki bahing basem nalo kata ki shep tieng ru bayo ka don ka jinglot ka babon na kaliang u ba SG lengdo SP West Coast Hills District ulaong baka an kan amap yeno la dalap bakile ya ka te ka kam persya ai ki kintei kena hadin ka jingkren jong SP ula plait pa ba ya ka music video ka bade jong ka Pokso Act iya release ka music video, awareness music video on the POCSO Act yang bentar jingka jong di kena lung
Tengah West Coast Hills District. Ngai aku play Iba Dominic, Iba Jos, Belalong Gimin, producer juga ni. Padru hamtam ni artis Iba mental akan ni video. Kani bro kalau ditang ke fiction, Iba betul kami dengan video ban spread ika message ba kaan kadon namatay gitu Iba lahasa. Lek peman kinong lek bijot. Bat kabal dairu namatay kilung kena. Ban lembah dengan video ni group ni kuat ban Iba kajing song ka apo khat prasna mru don bok bagi kliru kin nak tip susu begin markem de jung ki por men shwa te por ni me jung pa jung ki jung a agak ki por ki player mentar de ka por bagi kena samla juni ki dipen puli ki dipen tep lagi jing puli kadon ke internet kadon ka digital age mentar ki dipen tip ki dipen don ni ka knowledge ki dipen don ni ka education nang ta sa perkhat hadin habut pen lapoi ka age lapoi kerta ni na kaliang jong ka West Coast Hills DF ni simjur bhai kini case ban ani tu ipi da ka jing trai chitam jong investigating officer jong ni but ka supervision jong ni nang ni na po SP office la pun bagi case mengila charge sheet ban ngila yo ru ya ka conviction ka papiang ba ani tu ipi tang mencem snam mduna ya ka riu ngut ki priu try ki layo ka life imprisonment pa boleh bijot je lagi kun ukni boleh bijot lo jong sa yo ya ka conviction ta gitu kin song jail bro chikin kata ka ka thong jungi nakaliang juga West Coast Hills DF nakaliang juga West Coast Hills Police mangin pek bala na kadon puno kampuan tombor ki kena red jungi kena kan tei jungi lung bin le pungkaan in yo yaka conviction ka babiang ka pura kana makiru kitu ki victim kindup yo yu yaka justice ka bagi dei ban yo nang ta ka don ru hadir ka tu pre kidon ki counseling kidon ki bile lang bagi social welfare naga ga office jung child development CDPO nagalang social welfare naga CCW kidon ki rehabilitation program kidon ki counseling program ngile am bagi victim di dakani video nga perkhat nga to pakan nang ni ngin nang ya so sakawai pat kapang ya kajing pen priang ya kani khubor ni kwa banon ra kana ba ngin la ngin te lakam ngin la ban pendunano iki kini judges bat ngin la ngin pet ya kajing ba jing miat jong ki kena samla jong ki lung jungi ni district namar bagi dang red ki shifting namar balai namar bagi ni gendong kam sneo kila berngam yaki kiat ngan chu yaki ha usnam ajar huai ka percentage ka ba hanong po police station kila register case out of 97 cases la registered hapo pokso hapo kanika an pokso kilong khandru kilong life santali takmat percentage dangi kan kaldai life percent kadai ka pokso cases but hapo motion road police station la dangi pet ya ka percentage ka ba ki bangi registered hapo kadika an pokso kadai 36%. Nang ta pada kat bang habangi pet man usnem kan nika cases basal eben ki kelung ki kena kanang ki man usnem ngan tu epi bahawa ajar arpo kajing syarif ki cases ki ba ni registered ki bala syarif ki kelung ki kena ki dan life way ngot ki breu ki basarif ki basal eben ndrai hawa ajar way pada kaki wadu sau pelai ngut narangi compare ki data ki figure ki bagi data police station nang ta ki basha molestation kamut bompat syarif ndrai susyak takti te hawu ajar pau ngidon prateli rehau jar puai ngidon khat arteli te kajing siapa ni apa deh katum kijing dan kidata hawu police station hawu jar pau dan iway hawu jar puai dan sanmut ki siapa ni apa ikan ikilo umjur berkilo Ti kumtungi la poisya ka bekut jong ketup kubor sa chisen pat kublai shibon ya pi baro ta la haduk banginai shembiang kublai shibon